Moko kuom jodongo mawuok e kaunti ma Bungoma okwedo chenro mar keto kambi sukari mar Nzoia e lwet jaket mwandu kapok okawo pach oganda ka giloso webuye gi kwayo jatend piny William Ruto mondo oluw chike mag doho kagimedo wacho ni kagimedo kawo chung' ni ok gibi yie mondo magi lope kwerege. Jodongo go mabende ne oten kod jatend duond bura mar DAP-K Jean Wamalwa oramo ni ok girwak chenro mar sirikal keto kambi sukari mar Nzoia e lwet ng'ato kapok okawo pach jopiny kendo ket ler e wiye. Magi timore bang' jakom board mar kampino Alfred Kang'ati yango ni sirikal oseyiene ja ohala manyinge Jaswant Rai tayo kambino kuom higni 30. Anauziwa shule ambayo iko kwa ekari 5 shilingi 1250. Anauziwa stadium iko kwa ekari 20 kwa shilingi milioni 1. Hiyo haijawahi fanyika katika historia ya Bungoma. Kwa sababu ahadi ya Rais William Ruto na Kenya Kwanza ilikuwa kuleta mashini mpya, factory mpya, ama si haikuwa hivyo? Yes. Ilikuwa kulipa wakulima, kulipa wafanyikazi na kufanya hii kampuni iwe nzuri, iwe healthy, ilete faida kwa jamii ya Bungoma. Hakuahidi kuuza hii factory. Tumemsikiza akiongea siku ya Labor Day akiwa kule Nairobi Uhuru Park, Uhuru Gardens. Amesema ya kwamba mambo ya Nzoia, mambo ya Chemelil, mambo ya Miwani, mambo ya Sony, factory 5 za serikali ashamalizana nazo. Leo tumwambia hajamalizana na Nzoia. Hawa wazee wamesema aheshimu court orders.